ikaze muri Dot of Talk muri kumwe na Mc Kabanda Fils umenyerewe mu misango y'ubukwe bwa Kinyarwanda. Ndi kumwe n'abagabo bakomeye muri iki gihugu, ndi kumwe n'abakomediye wa mbere muri iki gihugu. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Banyita Muhinde. Bakita Muhinde. Ko hari abantu bakunda gutebya ngo ufite igisokuru cy'abanyacyangugu, ibyo bintu bivuga iki? Muhinde ni ukuvuga byavuye ni kuri murumuna w'umuturanyi wa sogokuru wa papa. Ni isano ryavuye. Amazina yawe? Muhinde Nsabi. Nsabi. Watubwiraho amwe mu magambo ukunda gukoresha muri komedi? Ariko mana yanjye. Igisekuru rero cya Muhinde ndumva kiragoranye cyane. Ariko hari komedi ujya ukunda gukora zigashimisha abantu. Ese Muhinde, Kenisol na Okama ni iyihe nyungu mufite muri industry ya entertainment mu Rwanda abandi batagira? Inyungu nawe dufata uko Imana iturema yarayikase. Sabi, abantu bakunda gukunda imvugo yawe ukunda gukoresha muri komedi. Ese waduhaho akantu gatoya mu mvugo yawe ukunda gukoresha muri komedi? Ubwo kubijanye n'iki? N'urwenya. Kubijanye n'urwenya. Ubwo byose byarangiye ahubwo. Okay, tugeze muri segima yitwa Numbeshye time. Nimumbeshye mu tuntu n'utundi. Naho nari nzi ko ibyo ngibyo bihabaga. Ntabwo wari uzi ko bihabaga. Noneho nimumbeshye aka kantu yo kuganira. Mu Kinyarwanda iyo bigeze mu masaa 9 n'igice kugeza saa 10 tubyita mu mbwa zirira. Ese guhera saa 10 n'igice kugera saa 11 tubyita ngo iki? Mu mbwa zirira. Mu mbwa zirira ni guhera saa 9 n'igice kugera saa 10. Noneho guhera saa 10 n'igice kugera saa 11 tubyita ngo iki? Inkoko zibika. Inkoko zibika. Sabi warabyumva gute? Ubwo sizarira zikageza iyo hose. Ubwo ni mwumbwa ziseka.